барлык галәмнәрне, бөтен дөньяны юктан бар кылып, үзенең иксез-чиксез ниъмәтләре белән тәрбияләп, ризыкландырып торучы Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Таалагә чын күңелләребездән әйткән хәмд саналарыбыз, мактауларыбыз булып торса иде. Сөекле Пәйгамбәребезгә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез һәр вакытта ирешеп торсалар иде. Аллаһ Субханаһу ва Тааля һәр барчаларыбызга да шушында килгән барлык мөмин, мөселман булган кардәшләргә, һәр барчаларыбызга да көчле иман, тақуалык, файдалы гыйлем, файдалы изге гамәлләр кылып яшәргә Аллаһ Тәгалә насип итсә иде. Пәйгамбәребез бер вакытны саллаллаһу алейхи ва сәлләм Әбу Хурайрадан сорый. Барбыз да җәмәгать беләбез, Әбу Хурайраның нинди хөрмәтле сахаба икәнлеген, безгә күпме хадис тапшырып калдырган сахаба икәнлеген беләбез. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм сорый Әбу Хурайрадан: "Сиңа ди гаришнең астында булган бер сүзне өйрәтимме?" ди. Без аны беләбез җәмәгать ул сүзне. Ләкин бик күпләр дип әйтергә кирәк. Ул сүзнең мәгънәсен белмиләр, белсәләр дә бик аз әйтәләр ул сүзне. Ул улук булган сүзне, гариш астында булган сүз. Гариш. Җәмәгать бар, Аллаһ Тәгаләнең гарише, ул инде престол дип атала. Бар курси, ул тәрҗемә иткәндә урындык дип тәрҗемә ителә. Без аятел курсины укыйбыз. Шушы курсины сыйфатлап биргән аятны, Аллаһ Тәгаләнең сыйфатлары турында укыйбыз. Курси астарак, гариш иң өстә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, курсины күкләр белән чагыштырган вакытта, җир түгел, 7 кат күкләр белән чагыштырган вакытта, курси янында 7 кат күк ул сахрага ыргыткан бер йөзек кебек кенә ди. Җәмәгать, без аны ул хадисне гел истә тотарга тиешлебез. Курси белән чагыштырган вакытта 7 кат күк иксез-чиксез. Курси белән чагыштырган вакытта күкләр йөзек кебек, курси ул сахра кебек. Һәм шулай ук җәмәгать, гариш белән курсины чагыштырган вакытта, монда инде курси шул хәлдә кала, бер йөзек кебек кенә сахрага, ягъни сахра, беләбез инде сахраның нәрсә икәнен, бушлык, ягъни пустыня. Шушында ул бит җәмәгать кыргына түгел, ул сахра. Иге-чиге булмаган сахрага бер йөзек ныргыт әле, югала ул. Битте, шунда юк. Курси гариш белән чагыштырган вакытта. Җәмәгать, ул былай гына әйтелгән сүз түгел, хәзер шул сүзне Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә гарише астына куйган, гариш астында. Әбу Хурайрага әйтә, "Өйрәтимме сиңа ди, гариш астында булган сүзгә ди." Әбу Хурайра инде әлбәттә әйтә, гыйлем алырга атлыгып тора торган сахабалар, әлбәттә дигәч, ул ла хаула ва ла куввата илля биллаһ ди. Барыбыз да беләбез ул сүзне. Ла хаула ва ла куввата илля биллаһ. Нинди мәгънә? Ла хаула. Bir урыннан, bir халәттән икенче халәткә күчеп булмый, hiç күчеп булмый. Мәсәлән, фәкыйрьлектән байлыкка, исәнлек саулыктан ауру хәленә, яки киресенчә ауру хәлдән сәламәтлеккә, bir җирдән икенче җиргә, küfürlükten, Allah özü saklaсын,
Müslüman buluğa hem başkalar dünyada kire, ahirette kire. Hiç kuvvet yok Allah'dan başka. Bir niçikte bir nesnede işley almısın Allah'tan başka eğer Allah Teala sana rıhsat etmese. La havle degen söz bir haletten ikinci haletke Allah Teala'nın tilege bilengine köşe alasın. Şuna göre bir vakitte da irtege şunu işleyim, şunu başkaram, şunun bile içiraşam diyerge yaramay Allah tilese degenden başka. İnşaallah degen vakittagına dürüst bola. La havle ve la kuvvete. Kuvvet degen söz Tatar tilinde var. Arap tilinden kirgen. Kuvvet, güç hiç yok. Allah Teala eğer de rıhsat etmese. Cemaat şu söz ol garışının astında. Cemaat şuşunda rivayet var. Garışını köterip tıratırgan ferişteler onlarını Allah Teala bar etken, tüzügen. Onlar bir güçlü ferişteler. Garışını köterip turuvchi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatta eyte mina Allah Teala rıhsat berdi de şuşu feriştelerinin birsin sıfatlap körsetirge. Rıhsat bergen. Yoksa rıhsat yok. Şuşu garışını köterip turuvchi feriştelerinin birsin. Jilke bilen kulak yumşağına hatledi. Şuşunun kader ora, şuşu feriştenin. Jilkesi bilen kulak yumşağına hatli. Yani bu cemaat çağıştıruu için gene ol bizim şekilde degen söz tugul. Jilke bilen kulak yumşağına hatli 700 yıllık yol üterge kerekti. Bir feriştenin zorluğu cemaat. Onlar garışını köterip turalar. Hem onlar aytkenler, ey Rabbimiz, biz şuşunun kadar zor mahlukni, garışını, taht, prestol, biz onu kötere almayız bit. Niçik küçübüz jitsin degeç, cemaat köz aldına ketirik şuşu feriştelerinin zorluğun. Allah Teala onlarga aytadi: "La havle ve la kuvvete illa billah" deb aytagizdi. La havle ve la kuvvete illa billah deb aytagizdi. Şundan soň Allah Teala onlarga güç bere. Bizning bir neydi güç de yok. Biz zayıf. Allah Teala nerse deb aytadi? Ya eyyuhannas, ey kişiler, entumul fuqara'u ilallah. Siz de ey kişilerdi. Fakirlerdi. Fakir degen söz oşarıgızga, içerigizge yok degen söz tugul. Siz muhtajlardı. Kimge? Allah'a. Bir vakitte da bir nersede işley almayız Allah Teala'nın rahmetinden başka. Cemaat men bir özümüzün aramızda kardeşliği işleyim dep çıktım. Gün motor kodakka bastım de. Kodakka bastım da nerse işley alasın cemaat. Bir jirden ikinci jirge köçe almaysın cemaat. Bir vakitte da Allah Teala rıhsat bersegine illa en yeşe Allah. Tili almaysız de. Allah Teala tilegenligine tilisiz de. Cemaat köpme tırıştılar gıybret. La havle ve la kuvvete illa billah degenge misal bu. Allah Teala'nın takdiri, Allah Teala şulay bula deb aytdı, hem şulay buldu. Yusuf peygamber tüşkür deb aytindi. Etisine sili Yakup peygamberge. Miňa aydy, kıyaşdy, 11 yıldızdy, miňa secde kıldılardı. Karşıma kilipdi. Etise aytap aytindi. Abilaryňa sili kürme bu tüşnedi. Alar siňa hayleler kırıpdy, siňa naçarlyk işlerge mümkinlerdi. Etisi, enisi ay ol. Enisi kıyaş, etisi 11 yıldız. Yusuf peygamberinin abilary ol 12-nçisi. Kileçekte
senin qarşına kelip secdege kitecekler, seni ılılayacaklar diye. Şul tüşni alar işitip, yurağanını işitip, alar hayle kıralar, etileri yanından künleşip, yavuzluk bilen alıp çıkıp kiteler. Hem cemaat baştan ütirge oluyorlar cemaat. Allah Teala'nın takdirin üzgertirge tırışalar. Ütirge tililer. Onlarısın bitinde cemaat üzügiz bilesiz kıyıga solalar. Onlarısın kıyıdan çıkarıp ana yok beyege satıp jibereler onlar. Enilerin cemaat. O nindi ağır tırmış yolu uza. Kıllık tabula. Hatın kız fitnesine uçırıy. Ondan türmege oturtalar. Türmeden çıkkaç patşa bula. Nindi patşa? Misir patşası bula. Abiları kileler açlık yılını, kırılık yılını Yusuf peygamber karşına, patşa karşına açlık sırarga, bıday alırga. Onun patşa ikenligin bilgeç cemaat. Kıskartıp gına silegen vakitta. Yusuf peygamber etisi hem enisi bilen kelip, Yusuf peygamber yanına etileri, enileri bilen kelip, 11 tuğan kelip, secdege kiteler karşısına. Yakup peygamber eyte, mine di, tişindi, tırmışka açtı di. Küpme cemaat, meşakat, kine tügül cemaat, küpme kaygı hasret küre Yusuf peygamber. Lakin Allah Teala tilegenini işliler. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah tilebese bir nesede olmuyor. Biz eytemiz, ma şa'allahu kâne, ma şa'allahu kâne. Nerede degen söz? Allah tilegen eybir bula. Ve ma lem yeşe lem yekun. Eğer Allah tilemese olay bir bulmuy. Bütün avul tilesin. Bütün Россия, bütün dünya tilesin. Allah tilemese bulmuy. Tilemesinler dünyadağı bir kişi de olay birini. Allah tilese bula. İkinci kıssa Musa aleyhisselam. Firavun tışkırgıçlar ettiler. Yahudlar arasından bir bala tuva, ol senin urnuna oturacak, senin başına jitecek, seni ötürecek deyip. Yahudlar, Evreyler, Beni İsrail. Yakup peygamberinin balaları arasından taralgan halk. Yigipit'te bulalar. Kıllıkta yaşaylar elbette. Yahudlarının tuğan bütün ir balaların ütirigiz deyip eyte cemaat. Balalar bala tapkaç katın kulundan alalar da ir bala bolsa ütüretirgan bulganlar. Nindi vahşilik. Musa aleyhisselamның enisi Musa'nı tapkaç. Korupkaga tartmaga salıp yılgaga ağızıp jibere balаны Allah Teala'ga tapşırıp. Firavunның soldatlары kolundan elekmesin deyip. Firavunның hatına çıkkan qarı tartma yüzüp kile karşılarından yılgada. Patşa sarayı karşısından. Nerse ol alıp çıkı güzel dey. Alıp çıksalar balayata tibinip. Taparçanıp balаны körüp isleri kitip matur bala alıp kire sarayga Firavun ete ütirigiz dey. Körseteler balаны. Firavunның köngüline mehabbet sala Allah Teala. Balаны yarata başlay. Kilecekte üzüne düşman bulası, üzünün başına jite tırgan kişini balаны, üzü terbiyelep, itegine oturtup, terbiyelep, irkelep, nazlap üstüre Firavun. La havle ve la kuvvete illa billah. Bir güç de yok, kuvvet de yok Allah'dan kola. Kilecekte cemaat üzügiz bilesiz. Musa aleyhisselamga peygamberlik kilgeç. Beni İsrail bilen, Yahudlar bilen Yigipt'ten çıkıp gitkeç. Onun artından kuva çığa bitinde Firavun gaskeri bilen, Kalesnitsaları bilen hem Kızıl Dengizge kirgeç,
Allah Teala Musa aleyhisselamga yol yasap, 12 yol yasay, 12 kabilege Yahudlar için. Artlarından Firavun kire, Beni İsrail çıkıp jitkeç, dingiz yapıla, Firavun dingiz ortasında askerler bilen batı böyle. Küpme balanın başına jitken Firavun, özünün başına jitecek balanı özü terbiyeli. Ma şa'allahu kana ve ma lem yeşa lem yekun. Allah tilegen eybir bula tilemegen yok. La havle ve la kuvvete illa billah. Şu an göre cemaat bu garış astındağı sözdü. Ebu Musa el-Eş'ari'ga nerse deyip eyte Peygamberimiz şu söz hakkında. Bunu biz cemaat isibizde kaldırıyık. Bu söz, mine biz eyte turgan söz. Mağnesini anlarga kerek. Allah Teala'ga tevekkel kılıp toyanıp eytirge kerek bu sözünü. Her vakitta nindigine işini, yakşı işini başlagan vakitta tübege takta mingiresin mi, kolay mingiresin mi, çiresin mi, maşinanını ikinci urunga köçürüp koyasın mı, birer şehirge barasın mı, bakçana çıktın mı, kuluna kire kaldın mı, la havle ve la kuvvete illa billah. Garış aslındağı söz. Ebu Musa el-Eş'ari Peygamberimizin de ortından baraydım de bir pahut vaktinde. Sahabeler kışkırıp dua kılgaç, siz işitmey turgan sаңгырауга müracaat etmeysiz, kiringina dua kılığız, ol işitüşü dey Allah Teala. Dey, işitüşü dey. Şu vakti Ebu Musa el-Eş'ari eyte, la havle ve la kuvvete illa billah deyip eyttim dey. Şundan sonra kildi dedi, Peygamberimiz dey sallallahu aleyhi ve sellem, Allah ilçesi kildi de mindən sırada dey, min sana cennetinin hazinelerinden bulgan bir hazineni sana bir sözünü üretim mi deyip eytti dey. Hazine busun Peygamberimiz eyte hazine dey. Hazine nerse ol cemaat? Yeşirin baylık ol kılat ol sakrovişi. Orası etken vakitte hazine yeşirip koyulgan baylık. Ana hazine için çık soğuşalar dünyalıkta vakitte cemaat. Hazine için. Hatta birbirlerini ütüreler. Mine hazine la havle ve la kuvvete illa billah. Ebu Musa el-Eş'ari'ga eyte üretim mesina cennet hazinelerinden bulgan bir hazine ne dey. Elbette Allah ilçesi de geç. Ol la havle ve la kuvvete illa billah. Busu buldu cemaat hazine. Birincisi buldu garış astındağı söz. İn zor mahluk astında la havle ve la kuvvete illa billah. İkincisi ol cennetinin hazinelerinden bulgan bir hazine dey. Hem üçüncü Muaz ibn Cebel'ge eyte radıyallahu anhu. Muaz ibn Cebel'ge nerse deyip eyte, sina dey körsetinmedi cennet işiklerinden bulgan bir işik ne dey. Allah Teala'nın ilçisi cemaat niçe getirip körsete? Cennet işiklerinden bulgan bir işikke yol körsetinmedi işik. Mine Peygamberimiz bizge ol bit Muaz ibn Cebel'ge gınneti ol bizge ümmetine eyte. Mine sana işikti. Mine sana işik şul işikni aç. Kir şu şey işikten. Tertip körsete mine işikti. Körsetim mi? Bir işik ne dey? Cennet işiklerinden bulganın işikleri köp. Elbette Allah ilçesi dey Muaz ibn Cebel eyte. Ol la havle ve la kuvvete illa billah. Ne cennet işi. Kerik şu cemaat cennet işiklerinden. Yok Allah'dan başka birinin yerden, birinin güç, kuvvet. Hiç yok Allah'dan başka. Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem, eğer de bende de la havle ve la kuvvete illa billah deyip mağnesin bilip, ışanıp, Allah'a tapşırıp eytse, Allah Teala eyte, bendem dürüst eytti. Sadaka abdi, minim bendem dürüst eytti. La kuvvete illa havle ve la kuvvete illa bi dibeyte Allah Teala. Birnindi güçte kuvvette bir nersede yok minnen başka dey. İkinci hadiste eyte Allah Teala cevap verip eyte kad esleme abdi ve isteslem. Mina
тулайым үзен тапшырды бәндәм. Миңа тапшырды үзен һәм тапшырылды дип әйтә бәндәсе хакында. Фәрештәләре янында әйтә. Миңа тапшырылды ди. Шуңа күрә җәмәгать Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үйдән чыгып киткән вакытта, юлга чыгар алдыннан бисмиллаһи тәвәккәлту алаллаһ. Бисмиллаһ Аллаһның исеме белән. Аллаһка тапшырдым. Беркемгә дә тапшырмадым. Яхшы машинага да түгел. Яхшы дусларга да түгел. Яхшы акчага да, яхшы телефоныңа да түгел. Яхшы связьләргә дә түгел, бер кая да түгел. Аллаһка тапшырдым. Ла хаула ва ла куввата илля биллаһ дип әйтсен ди, һәм шулай дип әйтсә ди. Ул вакытта аңа фәрештәләр кад куфита ва вуқита ва худита дип әйтерләр ди. Син туры юлда, сиңа сораганың бирелде, сакландың, сиңа саклану, сак куелды дип әйтерләр ди. Вуқита ва худита, туры юлга салындың һәм сиңа саклану бирелде. Һәм аның яныннан ди шайтаннар качырды, һәм әйтерләр сиңа сак, бу бәндәгә Аллаһ Тәгалә сак бирде, туры юлга салды. Ничек сез аңа зыян китерә аласыз? Аллаһ Тәгалә анарга җитте дип әйткәч, шайтаннар качалар. Берничек зыян китерә алмыйсыз анарга дип әйтерде шайтан ди. Бу хадисләр җәмәгать сахих, барысы да сахих. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә менә безгә шушындый хазина, шундый байлыклар биргән. Менә җәмәгать Ибраһим алейхиссалам Пәйгамбәрбез Исра һәм Миграҗ вакытында, күккә күтәрелгән вакытта өммәтеңә сәлам әйт дип җибәрә. Кыямәт көнендә каберләр ярылып, мәйетләр тирелеп чыккан вакытларда иң беренче киендерелә торган Пәйгамбәр Ибраһим алейхиссалам. Иң беренче киендерелә. Шушы Пәйгамбәр, хөрмәтле, сөекле Пәйгамбәрләрнең атасы васият әйткән. Өммәтеңә сәлам әйт, эй Мухаммад ди, саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Һәм әмер ит аларга ди, җәннәтнең уңдырышлы җиренә утыртсыннар агачлар ди. Уңдырышлы. Менә төртәсең, чыга. Уңдырышлы җире ди, киң һәм уңдырышлы туфрагы ди, җәннәтнең ди. Утыртсыннар агачлар ди. Нинди агачлар утыртыргасың дигәч, Ибраһим алейхиссалам әйтә, бик күп итеп әйтсеннәр, ла хаула ва ла куввата илля биллаһ дип әйтеп. Менә шулай Ибраһим алейхиссалату вассалам Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва сәлләм шундый матур, күркәм киңәшләрне биргән. Менә без җәмәгать шушы сөекле пәйгамбәрләрнең киңәшен, васиятен тотып, Аллаһ Тәгаләгә үзебезне тапшырып, Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылып, Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорап, шушы күркәм булган, хазина булган, гариш астында булган сүз булган, һәм җәннәт ишекләреннән булган шушы сүзне еш кабатлап, Аллаһ Тәгалә үзенең ризалыгына, рәхмәтенә ирешүләрне барыбызга да насип итсә иде. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المؤمنين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله